أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد. Hamdi kerama uzvišene gospodare Allahe, koja stvori amen, koja uputi amen, koja bare blagodati adig amen. Allahe sere blagodati prema amen da i tane bud bare sarakio Allahe u Kur'ani wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha. Kad bi magene Allahe sere blagodati te genen ne duspinen, znači o kraju lingoro te doresen. Pa hamda Allahe azza wa jalla kod vašu karipa prema amen da kerale. Salavat i selam biće lađi kamaruma do pejgamberi o Muhammedi alaihi salatu wassalam, lesiri familije ehli bejti, lesirem Allah wa ashabija, imsalman ušakula katrudinen peko piro hayati ki praksa tanen u Kur'anu musuneti jiko jevmul qiyameti. Allahumma amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu halalim kudin. Pauno sostaramen lafi kergjan sine kuransko ajeti koto Allah azza wa jalla prvo počmini nenije mu'minencar, pa odo Allah i pominja nevernikone kafiren, hem završinjamo dija etapa. Pa vaja džiki trito vrsta koja Allah i pomini ki suratul Beqara, a ako denat men godine ili amen ko početku pa na tari suratul Beqara, kad pominjam tavo teme sosta sae sura Beqara lafi kerel, va kerjam kaj Allah te o Allahi pomini tri vrste manušen. Pomine mu'minen, lendar lafi kerjam, pomine kafiren, hem lendar da lafi kerjam, hem avdi Allah menge kot trito vrsta, a on tane o munafikija, ka su Allahi najbuter ajetija posvetini, poput čak zajedno mu'minenge eme kafirenge, poput znači lafi kerel, taro munafikija se vepi lengiri opasnost, ko bori on opasna, znači emanušenge. Pa vaja znači avdi Allah sere izenea džiko ovtoto ajeti tari suratul Beqara, koto Allah azza wa jalla kawakeri وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. ثم Allah azza wa jalla u Kur'ani hem taro manušaj si okola, kola vakeren, amen veruinaja ko Allahi hem ko sudnjo dire, ama on u stvari na ne mu'minja. وَمِنَ النَّاسِ a taro manuša penoma Allahi isi, وَمِنَ النَّاسِ taro manuša ili maškar ko manuša isi. Kao odnosini pe وَمِنَ النَّاسِ taro manuša isi, kola kala lafija vakeren, odnosini pe upravo munafikija. Pejgamber alaihi salatu wassalam penjagulitamo kedarova tari Mekka ni Medina, ovena više trin kupe manuša. Ovena trin kupe manuša ni Medina. Ovena o mu'minja, hem ovena o nevernikija. Samo su o nevernike ulavdjola ko duj kupe. Ko duj kupe. Angu ne kupaj ta ne manuša nevernikija kafirija, kola javno si kaven, znači piro kufr, piro neverovanje, kaj napačan ko Allah, hem na kufrena islam. A si lendar da nevernikija, kola je ta ne munafikija, ma kufrena ko islami, ama maskaja. Maskaja kufrena, znači ko islam. Pa klaj ta ne trin kupe manuša, kola ovena ni Medina, za razlika tari Mekka, ki Mekka na ine munafikija. Ki Mekka na ine munafikija. Ki Mekka ine suprotno. Taro akava su desini pekaja ni Medina. Ki Mekka o manuša garavge piro imani. Sine muslimanja, koga iskreno prihvatio islam, herde kalbea veruje ko Allah, hem kola kad bi piren maškara javera manuša, normalno bi ponašinen pe, hem kad bi neko di kellen duraldan, bi peneva klajtane o mušrikija tari Mekka. Ne bi džanin kajtane on so muslimanja. Hem akava ovela sad džiki hijđera. Amo nifaq,
ova licemerstvo pojavini pe kaj ani Medina. Hem najbut munafirkia so sine taro dui penjarde plemenia taro Efs en taro Hazreć. Taro dui ensarijska plemenia. Kad penaja kava katea kvala afi, kaj najbut munafirkia sine taro narodo Efs en Hazreć, taro ensarijska plemenja, ma neko te mislini, znači slučajno te svatinem, te razumini, kaj vakergjam, wallahi taraki kaj maškar ko ashabija sine munafikija. Na vakeramen taro ashabija, munafiko ashabi nikad na sine muslimani. Nikad na hine, znači ashabi muslimani nikad na sine munafiko. Nego manušakula pretvoringe, pe gluminge, kaj demek tane muslimanja. Znači, akalea maneko te tiklona kalata rošije dvađi keran, te prema neke dik pajem tu men svedočinena. Kaj demek taro ashabija i si neko car munafiko, Allah i taraki. Se Allah je dvađi kerena, te astaren prilikajem so, te napadiren ko ashabija. A men de omangi pa premalo ashabija pralaljen, pogotovo premalo ensarije, tamo dokaz katara maru imani ko Allahi. Sad puno pejgamber ali salatu wassalam. Hema amende, ko mrzini na ashabe, ekvaš ashabe ko mrzini amende, oftano šeitani ko manušikano obliko. Naje ashabe celo, ando šerođiko pre. Ekvaš ashabe ko mrzini, oftano šeitani ko manušikano obliko. Tamamo ashabija na ne melaikija, na ne pogrešivo, aj tamo normalno na nini pejgamberija, ama pravilo je tamo, ko mrzini i kvaš ashabe, oftano šeitani ko manušikano obliko. Za razlika taro muhađirija, kada su ine sučerđe hičra tari Mekka ali Medina, znači tari Mekka, niko na hine so munafiko. Niko na lotari Mekka ani Medina, te munaficini, to je munafiko, neli. Vačavge, piro mali, piro barvali pa, piro familijajem, sa su gradinge, sa su vazdinge, celo piro hajati, celo piro kova, a čavge u duri. I su onda od Harkava ani Medina, te munaficini, te on munafiko, na. Nego dova hine kaj, tari Medina. Znači manuša, kola pretvaringepe, demek kajtane muslimanja. Hem manuša, kola sine, taro javer pleme, Allahitane o jevreja, kola demek ko islami prihvatije, sebe pipire interesija, hem pire koristija kola Allah sine, a o islami lengoro o akceptiri ba islame soro lengo nahine, iskreno sebe pi o Allahi azzawajal. Pa o nifak, o munafluko pojavini pa ni Medina. Od osa predvodniku taro munafike ni Medina ovela, o Abdullah ibn Ubej ibn Selud, koja je penđabri tamo. Wa minan nas, hemisi taro manuša. Wa minan nas, a te nas, tano množina taro lafi, manuš, so ko arabsko pula penese insan. Znači insan te je kama nastane pobut manuša. Kao Mujahid ibn Džeber, a oftano učeniko taro ibn Abbas, no Allah je objavin gjav, štar ajetija ki suratul Beqara, kola kerena lafi taro mu'minja, taro elif lamim zalike il kitabu la rejbe fi, sađiko humul muflihun, štar ajetija, Wallahi kerela lafi kasta taro mu'minja. Pavodova, Wallahi objavini, duj ajetija, kola kerena lafi taro nevernikja, taro kafirja, taro inna alladhina kafaru sawa'un alayhim sađiko khatama Allahu ala kulubihim. Pavodno ajeti su star lafi kerjam sine. A palo akava, Wallahi objavini dešu 3 ajetija taro munafikije. Dikem. Štar taro mu'minja, duj taro nevernikija. Ukupno o mu'minja, hemo nevernikija, kozo, šov. A palo do ovo Allah je objavini duplo poput kasta taro munafikije.
poput duplo nego su si zajedno mumija hem o nevernikija. So se palepena sebepi tarolengoro opasnost, kobori opasno, znači o munafikija hem kobor zarari hem šteta uopšte baš u dini islami čeren. O minen nas hem isita romanuša sa svake djal, manuš tano insan, a nas tane manuša. Hemo manuš tano anav kerdoj na jarvi kimo insanea yek taro štar sebepija. O manuš tano kimo insan yek taro štar sebepija. Anguno el insan lafiku avela taro arapsko glagol nesjejenca su značini bisterdo. Pa o manuš bistrela, ne? Najbolj so kerelko pirajatu insani bistrol. A o manuš te bistrel pravalino dojtano blagodat. Dojtano ni'ameti taro Allahi te bistre. Osim kad kerela pelafi taro ilm, tari nauka, taro džandipa. Osim kod ja situacija, na. Ama za orest pravilo i tano, te bistre tamo blagodat taro Allahi azzawajal. Tega, ako bistreao džandipa, onda je tamo već musibeti. Zamislite, na primjer, manuš koja bistrela piro musibeti, piro pharipa, piri gajla, piro iskušenje koja ule donesla. Od vapenaja so ni'ameti. Zamislite samo manuš kasoro evladije dunja na kol. Zamislite na kanal celo piro životu. Te ačola gehare kod ova hali. Car ko momenti kada šungja so ole soro evladije dunja na kla. Ili pa kada ole muno di kla. So bi onda sa ova hali bi ole manuše so, kad ne bi od ova so bistrel. Amo manuš bistrela pa sad džava nelio vreme, di kaj manuše sada sala, družini pe manušenca, ponekad dela pe godi džala i godi ko od ova, pa uvele se hari paro, ama sada vreme džalo poput so bistro. Pa dole se ni'ameti tam insani te bistro. Dujto sebepi so su insani vičimoto vel insani, to jest manuš, lafi insani tano lafi koja avela en nefs. En nefs tano koja so kretinipe, su pirela ili pa mrdini, pa o insani vikimo insani sebepi kaj mrdini. Trito ili plape o lafi insani avela tano lafi el uns su značini društveno, komunitikavno. Volini so manušenca to kihalka, te družini pe, volini uvek neka sa to vel ko društvo. Volini uvek to vele neko uzal peste ma to vel korkoj. Pa dole so manuš stalno pelomjake puna so. Bese ma te ženi nama duito romnjaje. So se, volini te družini po insani, volini to neko zileste. Štarto, so su insani anav kerdojljevi kimo agehar, insani avela taro lafi anese. So značini te dike. Se manuše dika, neli, dok e džinen, ne šeitanen, na dika, ama e insane dika. Kuma Allah azzawajal u Kur'ani, anese min džanibi turi nara. Kada dikla ki ekstrana je bregosiri, jag. Ko dikla jag ki strana je ke bregosiri? Musa alaihi salam, koga pirja, so dikla ki strana je bregosiri, jag sad kablon. So kumagate, anese, so dikla. Pa katana nula kuma lafi insan taro lafi anese, so se manuše šajte te dika. O manuša navkerdojljivi kimo yek taro kala štar sebe pija insani. ومن الناس هميسيتا رومانوشا بازينا كتو الله يسارو براتيني كتوا هميسيتا رومانوشا na ne pomimo kojo dola manuša.
Na nema kerdo i si munafikia maškar ko narodu. I si manuša munafikia maškar ko narodu. Sad su si o Ebu Džehl, o Ebu Leheb, o Ukbe ibn Muajt. Napomini pe adjar. Na napomini pe nika soranav. O Kur'ani dela so prilika svako je kese te popravini pirohali, to je pošukare. Pa donese ko Kur'ani avela diken su izraz. O mine nas, hem si taro manuša ili si pa maškar ko manuša, ama u cilja ka te ciljine napeko o munafikija. A o munafikija pralaljen uvek mangena garavdetohen. Mana lenge te džane upe. On uvek mangena so. Pa li zaveza nešto te završine. Pa u Kur'ani sarke dva kerlenge, eke dobro, tu menge na ete džane upe, na etu mendar te vakera, na ne problemi. Pa vakeri pe i sita romanuša kula vakeri. Na ne te vakera, kojo dola manuša? Ama kao ven, opisime ko tumare sifatija hem svojstvija, te džaneno manuša tara kempe tumenta. Ama na ete pomi nikas koresovani. A vallahi, ket kere vallahi taro manuša kula ko Allahi velinena, vallahi kurlalim kraj, ko anav kurlalim. Alladhina yu'minuna bil ghaib. Alladhina mu'mini. Pa mu'mini Allahi pomini. Ama ket kerova pelafi tarone. Hemene vernikon isto kuma. Inne alladhina keferu manuša kula su na velinena. Ama baš u munafikija, vallahi na vakeri munafikija, nego mu kedene plaj sita romanuša. Sebepi, kaj u mu'minja, si kavena pesar mu'minja, o nevernikija si kavena pesar nevernike, si kavena piro ne veruj bako Allahi, ena garavena ono. Ama u munafikija garavena, pa čak, znači, o Kur'an jeke delaren prilika, hem napučarilen te vakera. Mu Allahi veli sar so dikšanki početka tari suratul Bekara prvo kasa počminio lafi, ili lafi tečerel, počmin taro minja. So se taro minja prvo Allahi počmini so se vepi lengiri odlika, lengiri vrednost, ko Allahi azzawajale, hem so se minja i tane najšukar stvorenja, kola Allahi stvorija. Hem čak i si razilaženje, ihtilafi, ulavena pe o islamska alimija ko kupe, da li ta ne pošukar o manušamu minja, ili ta ne pošukar o melaikija. I si kupa alimija kova kerena, kaj o manuša minja, ta ne pošukar taro melaikija. So melaikija so, znači ove nepokorna, a o mu'mini šajte ove. Pa Allah počinja kja sura prvo je mu'minencar sebe pilengiri odlika, lengiri vrednost, a suprotno taro mu'minja. Ka su Allah pomini? Ko si suprotno taro mu'minja? Koja strana? O nevernikija. Se o imanjem o kufr ta ne so. Duj različita buča halali. Duj suprotna buča. A palo nevernikija. Ka su Allah pomini? Palo munafikon. Pa o munafikija i tada odmah uzalo nevernikija. Znači, pomine mu'minen, suprotno lenda pomini nevernikon. A ozo nevernikija, kas pomini? Munafikon. On ta ne jek, džija vereste. Hem ko kraju Allahi ne girini lengoro imani. Hem akeri, wama hum bi mini. Allah so, na nemu minja. Na nemu minja ko? Nijo nevernikija, ko Allah naveruinen, a nijo ko vas i tamo uzirende. A ko je uzirende? O munafikija. O munafikija. Wama hum bi mu'minin. A ona nevernikija. Pa nastavimo Allah azzawajale dalje makeri yukhadi'una Allahe walladhina amanu wama yahda'una illa anfusahum wama yash'urun. Allah prevarinena ili hovavena e Allahe hemo koljen soveruinena a plana prevarinena ili nahovavena osim korkori pes.
وَمَا هُمْ يَشْعُرُونَ. Ama ono da vas na osetinen. On mangente hoavenem te prevarinen. Heme Allahe. A hemo kolen so veruinen, e mu'minen. Abo on prona știu doar tu spinen. Nego corcoli pes hoavena em prevarinena. Ama ono da van osetinen. La fi yuhadi'un Allah. Ola prevarinena Allahe. Ili hoavena Allahe. Ne se avea linia la kerem. Ma catena miskini pe direct no on te prevarinen. Ili te hoavena Allahe. Nego la kerem o doana ne pomimo ama miskini pe agahar. Yuhadi'un Rasulullah. Mangena te hoaven ili te prevarinen. E Allahe sere pegambere. Samo soacato doia prevara do vaibe pripišini pe kaj hoavena em prevarinena e Allahe azza wa jalla. Se osnova je tamo. Ko vregini e pejgambere. Vregini li ove Allahe? Oja vregini. Ako akaja smisla, znači ko ajeti avela, ola mangente prevarineni li te hoavene Allahe, ama mangente penenso, u stvari hoavena je mangente prevarinene pejgambere, mokolen so veruinen, ama od ova prevari ba u stvari pripisini pe e Allahe se. A i si da ajeti akola si kaven kod ova smisla, kod jaki ki, kaj on će u stvari mangena, e Allahe te prevarine, eme Allahe te hoavene. Dok ja veravno, šajda kva kuransko ajeti da to odnosini pe sa svakelijan ko pejgamberi, sebe pi kaj on navjerujena kod ova sovaja u pejgamberi ali selam bić hado. Pa ispadine u stvari od orja kaj mangena Allahe te hoaven, sebe pi kaj si kavena znači demek imani avrijal kaj verujnena, a Andrejano kalbi garavena kufr, ne verujiba. Pa demek koje sa kojeg način mangena Allahe demek te prevarinen. A od dokaz kaj čače Allahe mangen te prevarinen tamo kuransko ajeti, ka Allah puna ko diveke da Allah sauren kak je del, to jest ko sudnjo dive. Ma on sovlika den, e Allahe se sar sovli dinge ka se tumenge. A on savi sovli dije minenge ko akava sveto, a inna meakum. Amen si jam demek so tumenca, amen jam minja, amen veruinaja. Ama u stvari so ova ano pirokali bi o kufr garavge. Mola ka smatrinena gar pire bođa, ka ideme kod ova ka koristinenge, hem kana kende me kangal ko Allah azza wa jalla. So ke kanan dileste, ka den soblisa so dingea menge sobli ka ideme ko la sinem uminja hem verunge ko Allah. Aba Allah so akelenge. Ela innahum humul kadhibun, a on tane čačutne, hovavne. Pa sebe pe od ova kaj tane so čačutne hovavne. Na ne pilo save hovavne, nego čačutne hovavne. Sebe pe od ova Allah je pomalinge innal munafiqina fi derki esfeli minen nar. Ma o munafiki akoven ko najtemuno dilimi ili ko tortalo džehennemi. On koven najhora Andreso šajtove pe ko džehennemi. Allah ila tarte dunjan. Em pazim, ko džehennemi prvo kuena Andreu munafikija, on tane kretele, na ne više kaj te džalte, kretele, prvo aveno munafikija, upravo lende aveno nevernikija, koja ne veruje ko Allahi, razno vrstenda, se situ nevernikija, razna vrste, ne. Pa tek onda upravo lende, e trito vrsta aveno, mu'minja, muslimanja kola gijag kakfuve, jek tipno vakti veliko džehennemi. Hem čak i si mišljenje, kaj od ova trito deo, kaj kolo dea trito vrsta ta minja ko džehennemi, kao znači si alimija kola kerna jek dive, znači od ova deo ka prestajini, ka činavljo, palo so jek odredimo kotor ili manuša, neko bor, so ki dunja i netaro minja ma grešin je kao veliki jag, dok na platineno donese so kerže, pa od ovake da u Allahi tarpiru rahmeti lenke i kali, od ova deo ka činavljo više buti tekera. Almo Allahi ela innahum humul kadhibun, a on tane čačutne hoharne, yuhadiun Allah, prevarinena je Allahe, imangena te hoharne Allahe,
Ema demek so piro imani poništinena odolea son pretvorinena pe. A te pretworinetu ili pa te glumineku dini sijek izraz baš jakava. Nešto se ovikini pe rija, kedo manuš glumini, keda pretvarini pe. Heme rija, kedo manuš pretvorini pe, ano veruiba ko imani, odjajta nijek najgore, najbilači vrsta. Nekad šajte desini pe, o manuš te pretvorini pe ko namazi dok neli kaldini, Janela kaj si narodu palal dan, marišu žakeri po namazi, pa produžini, u kujini po bare sure, rija, pretvorini pe. Modoa šaj to vel so titno širk. Kva šaj o manušte očekujini, Allah se rizenea, o Allah to prostini. Ama kedaj tani rija, o pretvariba, glumiba, ko imani, ko veruiba, ono vajtamo so, vajtamo musibeti, vajtamo problemi. A o munafikia najput su vajahinenem problemi, a kalje. Son pretvoringe pe kaj veruinena, ama su u stvari, ko kalbi Andre nahinenem imani. Inel munafiqine yuhadi'una Allahe wa huwa khadi'uhum. A pinjado kuransko ajeti. Ko munafikia probinena je Allahete prevarinen, a bo Allahi so olim prevarinom. O munafikia probinena je Allahete hovavil, a bo Allahi u stvari olim prevarinom. Šajnja mena kate te vačeraj Allahe se kaj o Allahi prevarinen. Yemkuruna wa yemkurullah. Wallahu so khairu makirin. Penjado ajeti. No on kerena spletke, zamke, a Allahi da kerela zamke spletke. A Allahi spletke zamke la šukar kero. Kur'ansko ajete gerde šo. Šajlja mene Allah ezete penaka Allahi kerela spletke ili zamke. Ha? Madara. Šajlina. Šaj. Sosena. A džara ola po kuransko ajeti, madara. Pa Allah probinene Allahete prevarinen. A ba Allahi olen so prevarinen. Samo so. A katetan je bari razlika maškara kala duj prevare. Bari razlika maškaro prevari ba lengoro, e munafikongoro, razlika je ki prevara, e Allahe siri olen. Ker keraja lafitani prevara e Allahesi, e munafikon, kodia prevara na ne doi buča kola e si ko munafikija. A odvaj tano zulumije hem hovaibe. Ko Allahesi li prevara e munafikon, na ne zulumi hem na ne prevara. Na ne zulumi hem na ne hovaiba, pardon. Pa odja prevara e Allahesi li. Na ne prevara sar so emanušengi. Wallahi na kerelo dia prevara sar so kerena omanuša. Omanuša ket keren prevara so kerenola, obavezno koristirena zulumi hem hovaiba. Amo do ako Allahina. Emisijek pravil. Ko probini te prevarini okole, kas nemoguće te prevarini ope, u stvari o prevarini kas Corcoripes, na primer. To čavo mango te će dala vera. Mango to hova voltu nešto. A tu džaneles ti duša sad dišili su kalamaro narodu. Kas ovo obavim, kas o prevarim. Tu šajču ti ne, mešem di kenem šuneli. Čergane savi beta, jemo mangela te prevarine. Ama tu džane. Kas u stvari ovarim, kas o prevarim. Pa Corcoripes. Pa isto agara o munafikija. Ola probinena je Allahete prevarine opet. A Allahe nemoguće te prevarini. Allahi džanol sa subhanahu. So sine, so sin, so kao vel. Sad šta je onda Allahete prevarine? Pa je prevara i rinipe u stvari uprav korkori, uprav olendi. Evo manuš, kad prevarini nekas ko ništo na džanol. Hovave, ne problem. Prevarine manuše ko nešto na ne obavestimo tamo odova. Em tega niso na kolo diabuti. Ama saša te prevarine, e Allahe kova kaš
listo tarokaš ki dunja na perol, a ovte na džanom. Pazi, listo. Šta je zamislio nakon? Ovdje Allah je prvo na Kur'anu. Listo tarokaš ni perol ki dunja, o Allah ne se mati džanom. A sad onda tek te na džanom so munafikija, ano pero kolinu, piravenu. Pa Allah naš ti prevarine na Allahe nego li korkori pes. Ama kod ova prevari ba korkori pes, Allah je bila uemađi šuron. Ama on so od ova na osetinen. To jest na primetinen u stvari kaj korkori pes hovaven. Hem na primetinena kaj na ne spasine tore niko dunjaluko niko ahiretina. Pa čako munafikija kao dentaru mu'minja posudnjo dive svetlo, nuri. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ذرنا نقتبس من نوركم. ومنافقيا كواكرين ومنافقيا تايو منافقه مشاتا جولا كواكرين مؤمنين اجي كرين اشتان هاري سو تو كوريستينامن تماره نوريا تماره светлоја не па ковелингева кердо ирамен тумен напалам hem rodem korkori tumenge svetlo. A od ova svetlo kaj leva? Kaj leva pod ova svetlo? Svetlo leva li insani peja taro dunja luko. Ema dvaj tamo produkt so morati i klol taro manušesoro imani ki dunja sove mingja hem butiso kergja. Tamam? Dobro čula i pučiva, so se tano munafikija i savke savejtane. Pa Allah objasni. في قلوبهم مرض ano lengoro kalbi tamo na svalipa fazadahumullahu marad a wallahi lengoro na svalipa barjari walahum azabun alimun bima kanu yakzibun hemolenge pripadini dok havdo azabi ili kazna sebepi kaj so yakzibun kaj Allah hovarge kaj Allah hovarge. Dobro. Fi qulubihim marad. Katela fi marad na svalipa avela ko kuransko ajeti bizo odredimo član. Na ne el marad, nego samo marad. Bizo odredimo član. Ma men pominjama kva, kada je klafi avela ko Kur'an ili uopšteno ko arapsko bizo kva el anglav, ovi sile bari uloga. A ovdje uloga je ta ni kao dvana svaljipana ne odredimo, nego šta je to bilo samo. Sad kad ja mlafitari kazna, kada puno Allahi, a olen je pripadini kazna, savi kazna, nađana, bilo savi. Šta je to dunjalučko, šta je to ahiretsko, šta je to simbolično, šta je to čačutni, razno kazna šta je to. Pa ima kateda kad krela pelafi, taron na svaljipa. Ama pazme na kateku Kur'ani, tam interesno su Allahi pomini duj putija marad. Čuš kaj? Ma fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad. Duj putija. Hemo sodi putija olafi marad avela bizo odredimo član. A kada odovade sinipe, a kavan dunoso i pomimo, na ne odova nego odujto. Šunen šukaj. Te šaj samo te razumine. A kva prvo na svalipa koja je pomimo, fi qulubihim marad, kolengoro kalbitano ona svalipa. Fazadahumullahu marad. A o Allahi lengoro na svalipa barjari, so desini plakate, palja olafi na svalipa. Pa na ne kva prvo, nego i tamo odujto. A kva prvo, tamo već od te, a kva na svalipa. Fazadahumullahu marad, ali on je ona svalipa. Pa uzala kva na svalipa i sile, pa na ek na svalipa. Svatina? Znači uzalo 12 svalipa i sile panda, a vedna svalipa. A imam šestri pokolaj te lječini, te saslari jedna svalipa, nego pobute, neli. Naprimjer, manuškova i sile pobutna svalipa, ovdjanela stvari od ovo. Naprimjer, nešto najne se šukanem, dejali leko. Alja kava pija kava ilač. Ono bila nagla na što la pija v sebe pio pritisak.
E pa ake alea că la duita, na bunu mana ști piav se cu și keri. De kin kobori paro manu šte sa sljari so, pobuter na svalipa. Pa kolengere kalbi aitano na svalipa, o Allah libero na svalipa baleagia, to jest din galen uza o na svalipa panda ekne o na svalipa. A o na svalipa ko kalbi šajte ovel ko duj način ili duj vrste. Seame na svalipa taro šehvetija, taro strast, em šajte ovel na svalipa taro šubuhatija, tari šubha, tari sumnja. Znači, na svalipa taro šehvetija, vajta na svalipa taro nemora, taro blud, to ma ušta svalo kod labuča. A na svalipa taro šubuhatija, vajta no manuške da so, i sile sumnja. Sile sumnja. Dobro, da to like puna anlengere kalbi aitano na svalipa. Ko so Allahi le sorocilja, kad je samo na svalipa ko munafikon goro kalbi. Ona svalipa taro šehvetija ili tari šuba. So je od cilj. Samo na svalipa je se jedno munafike ako kalbi. Tari šuba. Tari šuba. Se o munafike sinem problemi baš o nemoral, baš i zinaluke, na, svoje sinem problemi o munafike. Imane. Veru i baja. Oni sinem problemi imanea. Kolengoro kalbitano na svalipa, mislim po na svalipa taro imani. Olana veru i nena. On pretvorinena pe, on kerena pe, on hoavena. Akvajtano lengoro problemi. Pa kad te o cilj, kad vama pe anlengere kalbitano na svalipa, na svalipa taro šubuhatija, to je taro šubhe, taro sumnji. A o koja duj to vrsta, na svalipa taro šehvetija, taro strast, oj pomini pe koji kuransko ajeti, a ver kuto Allah i puna, ja nisa el nebi, na o tu meno romja taro pejgamberi, a tu mena sjen sara vera manušnja, sara vera romja. Na te taro Allahi daran, ma gudles te lafite keren, pa puna te vazdel pe li te uštel e požuda e strast ki okovano kasoro kalbitano so na svalipa. Na svalipa so sta taro šehvetija, taro strast. Pude se zabrani moji džuljake ke da lafi kerema te šužakeri po glasu, te kerele sa no, umila to lafi te kero. Vajtano ko islami so zabranimo. Se prema mate bariol pa te uštol znači so. Ano kuaka soro kalbitani so na svalipa. Sao na svalipa taro šehvetija, tari strast. Pa naharjači, molim završina. Em ko kreo Allah završini, walahum azabun elimu bima kanu yakzibun, a olen je pripadini dok havdo azabi. Kad te panem olafi azab, avela bizu odredimo član, slušaj to velema ahiretsko, dunja lučko, razno, na neodredimi kazna. Šaj te kazninen peko poput načina. Ама kad te ko kraja modolja završina, si amenek bud bitno pučiva. Soso pejgamberi pravalen na boringjape, na marjape protiv munafikija. Kušajte ovakve jamenge iz prilika. Soso pejgamberi nabori samo protiv munafikija. Ti si tri mišljenje. Je kolendar tano, kaj o pejgamberi na marjape protiv lende nabori samo, se ve pitma pe kaj samo ovđanja lengorohali, a avea manușa na Giangleodova, to jest, pejgamberii Gianglea so ola pretvorinena pe, kaj gluminena, kaj veruinena, ako kalbi piravena piro kufr. A penala pe agiar ke da o sudija, to jest o kadija, ke da sudini, našti sudini ko piro mišljeni. Hema ako Gianel, na primjer, manuša, Gianela osudia ca e filanita no criu. Am osudia naști osudinle samo ca Giano ananele so. Dokazi bașo. Po pejgamberi puma pe nazadian se ve pe odoa ca samo ov Gianglea negorohali
a avera manuša na penđarđeo. Duj to mišljenje puno pegamberi na zadijane, na Borisavo protiv Lende, se puno petaru munafiki, a džikeri te peren pišmani. Te keren te ubajem tirinen pe ko pravo drugo neli. Hem trito mišljenje kao pegamberi na zadijane, na Margjape, na Borisavo protiv Lende, te ne bi omanušava keren so. Eke o Muhammedi mudari kas, pire ashaben. To su munafike hine kaj, kolesere safija pravaj. Hem zavisno kad bi uštel te borini pe protiv voljen, so bi vačer omanuša, eke o Muhammedi mudari kas, pire ashaben. Kada pedi prilika pegambere se te mudari, penđarde munafiko nazad ingali. Je ke samo kad bi mudar omanuša bi vakeren, o pegamberu Muhammedi mudari pire ashaben. Iako abo nazad janikas. Abo nazad janikas. A o Huzeife penđardo ashabi, so inele, ako djam so je slučka je Huzeife. Djam neko baš jakav ashabi? Ovdje glava na vataru munafikije. Ovdje glava na vataru munafikije. Pejgamber sam lese obavestija samo ole, samo ovdje glava. Niko ave obavestijale o pejgamberi koje od ova munafikija ko lengere safija. Eba peket bi desini pedaj dženaza, bi arono meri radijallahu ta'ala. A ovdje glava kaj o Huzeife džanela koje o munafikija. Hem birodolo omeri e Huzeife dal tano tem dal planine filane sili dženaza koja je dunja na kla. Pa kad bi dikele Huzeife kaj planine bi planine mu omeri. Ako bi dikele Huzeife kaj na planine, omeri bi cibel peki strana, ne bi planine bi džan kaj akasu na kaj dunja oftano, okolen da su i tamo munafiku. Ama pazem, subhanallah. Hem ako džan dževa na vasaro Huzeife čera vafi, hem omeri bi pratili Huzeife dal bi planili ili naš, Olana Chile, te odvratine manušene te pore, ako sam munafiku maklenje sili dženaza. Na Kergeodova. E munafikom je klanini pe dženaza. Ako pučena su se amen u stvari na džanaja koji tamo munafiku pavaju. Sad še djani koji munafiku aponu. Znači, klanini pe dženaza. Pa čak je prilika puna pe omeri, radijallahu ta'ala anha, loko Huzeife, Allah izadom ilija to velo, na haftu soliko Allah, o meri vakiri Huzeifese, na siu i melje kolendar, to jest kata, tamo munafike. Dole sovli, ok, ne mora to ače, so ov džangla, pele so džangla je tajna i pejgamberesi, to jest džangla, wanavaj munafikon kiri, he mora tormamo nikasite vakiri, ama lo o meri, ole ne interesijale koji munafiko, ne na halde gajla, Allah, da tu soliko Allah. Siumli me maškarotija lista koja o pejgamberima kendja, hem obavestinja tu kaj tane munafikija, ili ne o Huzeife plan, na Omer plan tu nasija. Kada Allah se izenja krala čova, pa te dia Allah snaga takati, hem džandi pa normalno, ne? Nastavljena na verko. Allah te nagrada tu neko tumaro sabari, on sa stesso odvingetar tumaro dragoceno vreme malen, wa akhiru davana alhamdulillahi rabbil alamin.